Leo ni tariki 15 ya mwezi wa 3 mwaka wa 2026 hapa Bujumbura kunako Sale New Vista, na tulikuja hapa kwa mkutano wetu ya Bana Kaga de Buja. Tunashukuru sana kwa sababu tumekutana wengi na tumeongelea mengi kuhusu maisha yetu na jinsi tunavyoishi hapa Bujumbura, jinsi ya kusaidiana, kutembeleana, kufahamiana. Na renyo yetu ilianza vizuri na renyo yetu imeisha vizuri. Tunashukuru na tunawaalika wengine kukuwa na jua programu zetu za marenyo, kukuwa na kia kwa marenyo, kukuwa na system marenyo, na kukuwa na tuambia kama mnavo wanaishi hapa. Kama unajua mtu yeyote wa Kamituga mwanaishi Bujumbura mwenye yanzaka asiste kwa marenyo yetu, mwambie akuje. Tunamkaribisha karibu sana fasi yote kwenye iko, na tunasema asante kwako wewe ambaye naota tupelekea hii ujumbe yetu kwa watu wengine. Tunashukuru. Bana Kaga oye! Bana Kaga oye! Bana Kaga oye!